Here I am where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in the city light when it's still night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Хүзэр тоглоо цагийг ингээд өөр бүтээлтэй өнгөрөөж байна. Маш өндөр. хайд юу зүүн амттай юм. Сэгс газар хуяаж хойлын хүмүүс гоо тоглох хаа. За ингээ манай хэлж байна. Хатаа их одоо характертэй бүгдээрээ суусан байна. Бичлэг шүү. За хот байна. Where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know. За одоо манай ирчүүд маань ATV-гээрээ жоохон аюултай үзүүлбэр хийчихсэн. Аюултай гэдэг нь болохоор нэг жоохон юм бартаатай замаар гараад явах болохоор аюултай. Тэгээд охтуудыгаа ер нь аюултай авахаар мацгаа зэгээд охтуудын төр ингээд байцгаад. Тэгээд зөрөгтэй ирчүүд нь хийгээд зарчиж байна нөө. Охтууд нь хийгсэн боловч хахаас жоох амар ихэр. Oh my god. Намайг гоё мэна. Шууд брэкэл дараарэ. Манай нэг гоо үсрэлтэй. Үсрэлтэй зэних шиг. Чи хийх юм уу? За нэг охин маань хийх гэж байна. Зөргөлөж байна. Here I am where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in the city light me? I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in the city light when it's still night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about. За өсөсөн үнэ сэтгэл ямар вэ? Nice. Өнөөдрийн аялал ямар вэ? Nice. It's nice. За манай хамгийн Ахмад аялал Ахмад аялал сэтгэлээ зовоолцооч. Өнөөдөр энэ залуучуудаа маш сайхан явж байна. 20 насаар залууд ч ахдаг. За баярлалаа. Өөрөөр цаашаа ажилт амжилт хийж цаашаа хийх баярлалаа. Манайхан бол ихнээсээ үсрээл баг бүгд үсэрсэн. За үсэрсэн хүний сэтгэл ямар вэ? Үсрэх сэтгэл услаа ороход ямар вэ? Here I am where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in the city light when it's still night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard.
movie started. Facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about the captors, but we left in a wasted planet. Can you feel the sparkles in the eye when it's still night? That's the sparkles from my beating heart when it's breaking so hard. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about the captors, but we left in a wasted planet. Can you feel the sparkles in the eye when it's still night? Энэ жижиг юм болоо чи чад хотлоо гიშгүүлж байгаа. Хэмсээг гоё яваад ирлээ. Ямар эсэн? Айгу гоё. Гэхдээ ингээд танартал атаархаад байгаа л шүү дээ. Гоё л хүн болгоны сэтгэл түрлээ. Айгу сонирхолтой бид нар замдаас айгу жампинг хийж өсрөлт айгу хийсэн. Айгу сонирхолтой байлаа. Яг гоё нэг бичлэгэн дээр гიშгэ байж чадсан уу? Тийм бичлэг маш их бичлэг хийсэн. Манайх айгу хүмүүсийн сэтгэл амарсан хүрсэн байгаа. Тэгээд зуны халуун тусны төв байх айгу гоё байлаа. Тэгээд цуг явж байгаа багийн маань хүмүүсээс айгу тийм сонирхолтой өсөлтөөнтэй байсаас баян нэгэнтэй ингээд тааралдвал айгу завгүй нэр хаа явж байгаа мэт завгүй юм хийлээ. Энэ байхлаас их гоё юм шүү гэн тий. Ингээд усны айгу гоё төвлөг. Дотроо загастай байсан. Тэр нь айгу бас гоё ялаа. За тэгээд миний гинт хүн эндээс татаж унгааж байгаа айгу хэцүү байлаа. Гинт хүн энд татаж унгаагаад гинт хүн энд түлхэж унгаагаад байгаа юм муу байлаа. Тэгээд тэр зүйл байсан учраас айгу тийм сонирхолтой эмоцтой экстрем байж чадсан боллоо. За энэ харин тийм 270 өмсөж юм бэ. Би ч бол 235 нэг нуулчих. Найс байлаа. Ямар эсэн бэ? Үнэхээр шимээ та. За ямар эсэн бэ сони? Үнэхээр гоё байлаа. Зохион байгуулж үнэхээр цаашаа дахиад зөндөө зохиож өгөөрэй. Энд нь явна. За баярлалаа. Where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about the captors, but we left in a wasted planet. Can you feel the sparkles in the eye when it's still night? That's the sparkles from